Kad je čovjek naučio paliti vatru i sjeo kraj nje, krenula je prva priča. Dobro večer svima, dobro večer dragi naši pripovjedači, njihovi mentori, dobro večer roditelji koji ste večeras s nama. Dobrodošli, dragi moji, na ovogodišnji petu Priča Petra. Ne jednom, nego više puta. Žena reče, o Bože moj, htjeli se iščupati jedno pero. Pronašli su tajna vrata. Dodaci, mozak mi ne radi. I počne govoriti. A onaj koji je u vašem srcu ostaje s vama zauvijek. Ja.